جه نوانده نوچه اورینت نیوز بولتنا کردی هبار باش بهتری صد چتاین داعش در باسی کوبانی دبن و دو تقینن پیکتینن و کشتی و بریندار به دهانن و شر کلانان گرده بر چتاین داعش مالباتن کرد لرقای بنچاف دکه و لحسک لآلیکی شر و لآلیکی دن کشبری امریکا پیشوازی لپیشده چونین یپگه دکه و رادگهینک و یپگه حوال بنده و لسرزمینه کوبانی هیرو غمگینه چتین داعش کو دستین سبه دا ایریشی هریما کوبانی کرن لگنده برخ باطانه کمکوژیک پیکانی لگوری آگاهیان جو هریمه هاتنه گرتن چتین داعش ایرو ساعت در دورا چاری سبه د جلنیه پگه و به چار ترنبیلان کتن گندن برخ باطانه کو 3 کیلومتر دکوه باشوری کوبانی و ایریشی گندیان دکرن د انجام ایریشه دا زیدتری 20 سیویلی هاتنه کشتن و گلک جی بریندار بون لسر آگاهداریان هیزن یپگه یپجه پفچون در کتن ده انجام پفچونان دا گند جشتایان هاتا پاقش کرن و گلک جوان هاتن کشتن ولاتین بریندار آنین کوبانی و جورجی در باسی باکوری کردستانی هاتن کرن ایرو دانه سویدا چتاین داعش بارگه سیویلان لحریما کوبانه به دو ترنبیل ماینکری ارمانش کرن و هجمارا قربانیان تنها گیهای 6 کسی و بریندارجی 7 کس در باز کریه ده راپورا بیدا آگاهیم بهترم تماشا بکن لکوبانه دیسا چتاین رخستنا داعش در باسی باکور و باشوری باجیر دبن نوچگیهان اورینت نیوز را گیهاند که ایرو دانه سبیده چتاین داعشه دبارگه باجیر به دترنبیل ماینکری آرمانج کرن. یک جوان لنزی دبستان زاروکان که رخستنا بجیشکن به سینور تیدا بجه بونه هاته تقاندن. و یادن جی لبر آواهی دسته چاندنی هاته تقاندن. و ددماوان ایریشان ده گروپک جی چتاین در باسی باکوری باجیر بونه. و تانها هجمارا قربانیان بلند به. هات زانین کو پشتی کو افچته در باسی کولان باجیر بون وانوارن سویلان آرمانج کرن و تانها ترمن پنجی سویلان و بیتری هفته برینداران گیهان نخوشخانه باجیر و گلک بریندار هین لکولان باجیر مانه و جبر بلاوونا سکوان داعش لناوا شرده کسین آلیکار نکارن خوب ترمن و سویلان بگینن و گلک ولاتی تانها آسیمانه هروسا تفگرا چون و هاتن جی دانه سبیده قدغیه لعالیه کیدن گروپا کچتیان در باسی گنده برغباتان 1 کیلومتری دکوه باکوری کوبانه بون و لورجی کمکوژی یک در حق سویلان ده پیک آنین ده انجاماوی ده دهوالاتی بون قربانی و هجمارک دن لجم چتیان هینگرتینه هجای گوتنه یکو آنها گلک سویلین که دناوا وان ایریشان ده بریندار بونه لسر سینور روژاوای کوبانه هول ددن که در باسی ترکیه ببن لرایدارن سینوریین ترکیه رینادن وان که در باس ببن و هات زانین که گلک جناوان سویلان برینین وان دجوارن و او بپیوستی آلیکارین تندرستیه لهین ولاتی ده دریه سینور گنده تلشعیر رکاری بون در باسی ترکیه ببن جه هیلا کدن و آلیکارین لشگری گیشتن کوبانه جه هیلا یپگه و دا کشر کلانان کنترل بکن و ناونده باجیر جچتایان پاقش بکن دو زاروکین کجه دست چتاین داعش رویان و برای خودانا گندن در دورا کوبانی چیروک خواه و مالبات خواه اورینت نیوز را گوتن مال مزيل مقتلي اما تشادر دانيل مال بخوان ام تركي وقت الحوش ما كوبني بالساعات يا متن مال بخوان
في 7 ساعات دور حفت بواني بي تاقا يعني ما تشينينا مالا بخم قرشي جنا بمكاجا بيجنا خارجية دينا قرشي بمزيكات ديا ماشي قرشي ديا مزيكات عم جيجي فينا مالا بخا دا سكات مالا بمن مارو جوجي عند دار كافيكو دار كاب كقرب على بفاجنا دار كات دار جنا بمن دار كات جنا بمن دري بمزي دار قرشي جنا بمخصنا عم جيجي فينا دار بوكا ما جنا بمزي هندر دامون ريخ وكل قريب تافيا كسري وام جلي أبو جو قريب نخوا عم تشتو قرشنا بمخصنا عم جيفيا از فويفا واترينا دايرة ماتنا مالكاك اللي تاكسي صور بواتنا بري خدي مجي ورمون جلي هافالنا اللي بدريخ وكل قريب تافيا كسري وام بمن ساكن بوام اللي خست وبدي ساكني سلاح ده صوتنا بنا نعم سلاح ده صار داعش تاب ما أما ده قرشنا فيتنام عم جود عربي جود دار كابن نحاجي عم قملي هذا بفاجنا عم دار كات أنا بهم دار كات عم بيشون قرشنا فيديكي اللي خصتو عم رفيع بله تماشاوان هجاج بوه گلیه بیترم نابر خوابدن کوبانی و جوی دری اکرم صالح لنچگی هانما لگل میا لپیش دری مرشد فینار اکرم چه لکوبانی نهاد قومه بله عبد الصاب جورج خو انا تسبيكا va بيرينغو الكوباني شيكوش ساعات بينش كي مربك اي فجري غوتا انها ترومبيلين اوتومبيلين اسعاف نسكينينه فرانيا فخلكان خلكي سيفيلن بتايبت زاروق وبيركن هولدان ابون جو خلكن هن برينداري دربات كن اليه تركي دستيك ده هناك تصاي هبو بيشتي جو ديكس فتقاندن البر درجه سينوري تركي ديتشتاي داش بون فتقاندن هر وها بيشتي ويجي نيزي حسي برينداري دربات كن دربي سوري بيشتي تصاي كجهلا اشكرين ترك بجوا دربات بكن بيشتي وي حسي كس دربات كرن ان هالغوري ام تيكلدارن بهزن يكنين فراسنا قال ان باجر ام برانكي كي بردوام تيكلدارن جمر بيجين كوم كوجين الديجي مروباهيه انا الكولانين كوباني دبنتا كوتا انا التربه الكونا الهندري مالا الكولانا أكرم شاوا شعب دنيره انا بلي عبدو ادخوازم شتناس بكم لپیش دریه مرشد فینار تانها جویس بده تانها چند کمکوجی چی بونه و هجمارا قربانیان چیه بلي عبدو وقت كوم كوجي برانجي كي ولو فر الجندواري كوباني شي والجندكي فيتو سي كساتن كوشتن والجندكي ديجي بين داروك هذا ترجكرن الهندري كوباني تك واد كوجن تكفان نجد بيكا جو دربات بون يرو ساعات بين كي مروبا كي سجري دربات بون الهندري باشار كتنا كخانيه كوباني ده اي خرابه سكوان برندي كيلو تايبت هر سكوانا كشبر اني كي بلند جرتيا ديدايا كتي زبيل يكوش بر كولانا بدشي تزاروك بيتشي تشبيرك بيتشي زلامبي ويد بجيتا انها بيستري صدو في برينداري هيا حجماره قربانيان انا حجماره كصراف سنيه لي الغوري تشتي اغو انها اتكتم هندري مش فامي داني ده نزيكي جبيت بينش حياته قربانيين و بويرا هنا وقت مقولجي بريندار انا بيستري صدو بيس برينداري نواهن جغيني ايغو حسكي برينداري ايغو انا دربات بون هيلا تركي والغوري يكنين فرصنا قال انا ايه كلدان ربوانش مرد بيجن جو الحميل هر كولانكي وشتي هنا والهر خانيكي ام دربوك بني وشتي هنا تا انا يعني سيتقوان معنا دخاني هذا انا يكنين فرصنا قال كولانا باقش دكن وهر وهذا راجل قربانيان اش كولانا بل اكرم حفتي بريندار درباسي تركيا بويا 120 بريندار جين هال كوباني هنا بجيشكن كوباني چاوا روشاوان هيا قالوا امورين وانا تندرستي گشكي آمدنا درمان پیدا دبا خون پیدا دبا بله اف بویرا هاي بوك بلد هات سروانا برنگي كيلزكين هات سروانا آمادكارين وصا اجبو بيشوازيا بيش جمارا مزنش برينداران كشتيان تنبو تبي ولوجي هول جدن من درمانان برنگي كي زحمه برسكوان الش اوتومبيلا كو درباز دبه ليد خن برنگي كي ناف كولان تنگروانا هندرمانا دين هندرمانا درباز دكن لي آمادكاريا ولو مزن اجبو بيش جمارا مزنش بريندار كشتيان از باورم سنيه وأنا فاتيتا نفشك جبريندارا وأنا بأوتومبيلا درباس كرن واضح درباس كرن وشتقاني بله لپیش دریه مرشد فینار اکرم صالح کوتش کوبان الگلمه بو گلکس باس
بله تماشاوان هجا دیس عمل کوبانی ببینه و جارجی لگوندین در دوری کوبانی ولات بکر لگلمه نوچگی هنه ما ولات روشا میدانی چشل قومه و شر کلانان چاوا بریوا دشه شر کلان وکوند زانن لگوری بریندار گیشن گونده شیران شش بریندار گیشن گونده شیران او کسانا سیبیلن لگوری جمل را گهادن کوبانا اف چتین کو درباسی کوبانی کو نجبوی کو ایریشی وارگهن هیز یکینین پاراسنا گلکن یانجی ایریشی اسای شکل تنه کتین سیبیلن دمالباتا خود دهندریم آبهیر خدابون دهندریم مالا خدابون آنا شر آگاهی وان کرن بيك فادا وراك تلقيني بس ساعات شاري ده هاتو مش بدك يسكوب عليه صفو مرن جابونها بصفو تابوتك يقول لي ايران بزن كودن كابل باجار كوبان ايريش ممكن بسلاح اندران تدود شنو ده كابل الشهيد كان يجيب بيندار او بقول الفيدري لكن كشينا هاري مازن از خاطر بيت بكم تشتي انا عاطر عاليه هيك لكن ما قلبه لگونده برخواتان تنه 23 قربانی هنا 23 فقروان هنا بناوان ده هجماره که مجلس زارو کان و جنان و کالو پیان هيا تباهی وان سیبیلن جگوری کو ولاتین و دبر را گهانده بله ولات مدخواست تجدنش تناس بكم قالوا دبيجات راجهاندن كو فروكين هفقرتنا نامنا تويج نهار سر اسيماني كوباني هيلاندك قالوا تتو بارانج اليه ويفاجي تشيدبا ان بارغه داعش ارماج بكن عبدو از خازم به تکز بکن که داعش تنه تو تاغ بتواهی نکرنه بالکنترول خویا تنه چند آواهی بون یک جوان آواهیان آواهیا بجوش كان بيتين واطباء بلا حدود كد دبستان بنين دا جهه فقر تبو تنه دويدا تكفان اخوها او هاتبو دور بيشكرين جاليه هيزن بش هبش وارتش ازاد ارواج هيزن يكينين فارسنا قال بري دمجماره كي بروكين هبدترنا دولتي او دبر توبارا كن از باور دكم او تكفان دويدا ريدا هاتن ارمانش كرن بيتني او تكفان وان هي هاري الدنيا كنت مالات فلاخونا او ما ترتينا كي جمالاتيا شي دكن كتن سي بي دبر ولا درباس دبن او دبن ارمان جبا كتي داعش را ينكو خفشات بله ولات گورکو تدبیجی سکوان با اوای کی خورد لکولان بلاو بنا هگر کو چه لوک چه تفگرک چی ببج علی ولاتیان و تنا ارماش کرن لهمر وی کش گلو روشا کوشبریه هي لکوبانی گوندوال کوبانی از خازم بیجم لهم روجلاتي درجه مرشد فينار جورج مرها ترى عندهم ديمن جيت من ديرتري حزار كسي هيا مسر فينورن درباسنا بنات انها هر وهاجي جغرافيا درباسي تمشي عليه بو هاتر هذا دبر ما دالي روجلاتي كوباني ما درباسي ودبر ما هاتر هذا ولا في درباس بله دنگ گرانا ولات بكر ترتيب تمجمار النزك ده واف وانا ورا كنترول كريج عليه هيد بالدري بازار ده لازم لازم و وقت اللي كوميتا جينير دبري تما كده بريار تقسموا كو مظاهر المشجري كتب المشجر بالدري بازار ده نزل وكيل يكين فارسنا قالوا ارتش ازاد بلغنا فاسك فانين داعش ذكر ياري بوار علي كاري كير كوتا كوجه قبغرن ولا زيانه كي بيجي كتب سي بي لروج هلاتي كوباني نچگيهانه ما ولات بكر گالاكس باس بله تماشاوان جديس عمل هریما کوبانی ببینه دجاره لعالیه دنج سینور و لباجار سلوجه لگل می روشنموان حکمت دورگون که حکمت بخیراتی و بولتنه گلو تانها توانن لدیجی ترکیه تنکرن کو اویا دری لپیش داعش وکری داکو کمکوژیان و سیویلان لکوبانی آرمانج بکه رایدارین ترکیه سرویه که چد بیجن بله مرحبا روز باش امیجن وی ساعت 4 تبی چتین داش بودن لقافی ترکیه دری ترکیه را کیتیه کوبانی ایرشگیری یعنی سرماندار YPG کوبانی برای کو چتین داش دری ترکیه کیتنا کوبانی کو ایرشگیری بعد امیجن مقام رایدار ترکیه خاص با قبول نکردن که چتین داش دری مرا نکتنا ترکیه و کسی جراب روسیه کتنا کوبانی و امی قبول نکرد. بیشتر حال ترکیه میود پیش کس بریندار کوبانی خاطر نخوشخانه سوریج نخوشخانه روحایی جوان پیش کس جانا دستان
دوجینا لنخاشخانه نه برین دار پر زاروکن پیرن انسان مزنن بله حکمت هنکی دنگ نزل على باجار سروجه روزنامه‌وان حکمت دورگون گالاکس پاس جناب مالباتین کو جبر گفاچتین داعشین و والا کرنا برای خدانا کوبانه دو مالبات راستی ماینه که هاتن و انجام دا 6 کس جوان جیان خوش دستان مالباتین ولاتیین کرد مصطفى و محمد عبدالرحمن این جباجر رقای کو ده جبر گفاچتین داعش یا لدیجی کردین رقای و بریارا در خستنا وان جباجر دریا قاچاغی را خواستن کو بگهجن کوبانه لی دریدا ماینه که لتنبیلا وان تقیه ماین لسر ریا کتنا کوبانی و به طیبت لگنده قرفله یک و دکوه رجلاتی کوبانی به ترمبیلا وان دا تقیه و دا انجام تقینه دا جیانزه کسی نجد ترمبیلا دا 3 زاروک و به گشتی 6 کس جیانا خوش داستن هر وها 5 دنجی نهاجی بریندارن. پشتی ماوەیە کە چەکدارên داعشê dabûn malbatên Kurd li Reqayê ku heftê û du devjimêrin bûn bi dawî hat. Îro 25 Hezîranê çekdarên Daişê dest bi kampanyaya girtina Kurdan li wî bajarî kirin. Çavkaniyên bajêrên Reqayê ragihandin ku çekdarên Daişê duh êvarî bêhtirî ji 5 malbatên Kurd ku li Reqayê girtine di nav wan da zarok û jinik hene ew jî girtîne û li gundên derdora Reqayê û taxên bajêr wan çalakvanan tekez kir. کو چکدارên Daişê dest danîne ser hemî samanên wan û malbatên wan û girtine û ber bi zindana bajarê Reqayê bibine. Bi mebest e ku lêkolîn li gel wan bêkirin û kampanyayên girtinê ta vê demijmêrê berdewam e. Li Hesekê rêxistina Daişê nêzî taxa neşwa Xerbî bû û welatiyên sivîl koçber dibin û gelek alî tekez dikin ku hevkarî di navbera hêzên rejîmê û çeteyên ve çî bûye. نوچگیهان مل Hesekê ragihand ku duh ji demijmêr dehê êvarê bi başûrî bajêr rastî êrişeke Daişê hat. Li gorî ku hata xuyakirin ku êrişa Daişê li gundê Tilbarûd û Sûda yên li başûr dest pê kirin. Şer di navbera wan û rejîmê da li derdorê gundên Sebah el Xêr rû da. Nûçegihanê me da zanîn ku her sê gund ji aliyê balafirên rejîmê ve hatin tobarandin bê ku hejmara kuştiyên Daişê bên zanîn. Li aliyekî din topa kewkebe ya rejîmê li Sûrî li dirêjahiya 12 kîlometran an dirêjahiya 12 demijmêran nehate rawestandin û bargehên Daişê li başûrî bajêr tobaran kir. Nûçegihanê me da xuyakirin ku îro demijmêrê 5 sibehê Daişê derbarî devereke nêzî taxa neşwa Xerbî bû û di encamê da welatiyên sivîl ji taxê koçber dibin. Amerîka pêşwazî li pêşketina hêzên Kurdî yên li şerê li dijî Daişê li Sûriyê dike û ji aliyê xwe ve çend berpirsên Amerîkî ku ji Reuters ragihandin ku parçebûna hêzên Kurdî bi awayekî baş pêş ve diçin lê ji bilî Washington bi hişyariya berê xwe didin wê mijarê. Amerîka pêşwazî li pêşveçûnên hêzên Kurdî yên di şerê li dijî Daişê li Sûriyê de kir û şerê hêzên Kurdî li dijî Daişê wek mînakek girîng bi nav kir. Amerîka li hember pêşveçûnên yekînên parastina geliyepeka û hêzên Burkan el Furat di şerê li dijî Daişê li Sûriyê di helwesta xwe nîşan da. Koşka spî bi fermî pêşwazî li pêşketina nû yên li Sûriyê bi destê hêzên Kurdî kir. Reuters ragihand got berdevkê koşka spî Josh Earnest di daxuyaniyeke rojnamevanî de ragihand got ez wiha hizir dikim got ew yek nîşan dide got hebûna hevalbendekî bihêz bi bandora xwe di îrada çi qas ji bo Amerîkayê girîngiya xwe heye. Earnest her wiha pêşveçûnên vê dawiyeyên hêzên Kurdî di şerê li dijî Daişê wek mînakek ji şerê li dijî komên tunderew bi nav kir got Amerîka piştgiriyê lê dike. Yepek ew hêzên Burkan el Furat û bi alîkariya balfirên şerê hevpeymaniya navdewletî Bazdê hezêranê karî bûn bajarê girê spî û derdora wê bi temamî ji destê rêxistina Daişê derxînin. Her wiha yepek ew hêzên Burkan el Furat 23 hezêranê pêşveçûneke biliz garin bajarokê Eyn Îsayê li başûrê girê spî û bakurê bajarê Reqayê yê got navenda dewleta Îslamî ya Daişê kontrol kirin. Bajarokê Eyn Îsa cihekî stratêjîya li bakurê Sûriyê yê got tenê 5 kîlometrî li bakurê bajarê Reqayê dikeve.
ji aliyekî din ve çend berpirsên Amerîka got nexwestin navê wan werî eşkerekirin ji Reuters re ragihandin. Guhar çiqas hêzên Kurdî bi awayekî baş pêş diçin. Lê belê Washington bi hêşiyarî berê xwe dide wê mijarê. Wan rayedarên Amerîkî ragihandin. Goçekdarên Daişê di heya maborî de nîşan dana. Got piştî her şikestinekê ew dikarin di demeke zû de xwe bi rêxistin bikin û bi êrîşkirina bo sercihekê din şikestina xwe qerebû bikin. Derbarê pêşketina YPG berdevkê Pentagon Steve Warren jî ragihand. Got kontrolkirina Bakur û Başûrê di navbera sînorê Tirkiye û bajarê Reqayê de şiyanên Daişê bo bi destxistina çek û teqemeniyên kêmtir kiriye. Lê wê yekê metiristiyeke biliz û girîng li ser Daişê çêkiriye. ev di rojin ku dezgaha xêrxwaziyê ya Barzanî li bajarokê Girê Spî û bajarê Kobanî alîkariya belav dike. Peyamnêrê me li Kobanî ragihand ku piştî derxistina Daişê ji Girê Spî û vebûna riya di navbera her du herêmên Cezîre û Kobanî re dezgaha xêrxwaziyê ya Barzanî karwaneka alîkariyan biriya bajarê ve gihandina Girê Spî û Kobanî ew alîkarî ku ji 110 ton pêdeviyên xwarin û 200,000 litr sûtemenî pêk dihatin bi deriyê sînorî sê malkara derbasî herêmên Kurdî dibûn û ev di rojin dezgeh ew alîkarî li Girê Spî û gundewarê Kobanî belav dike. Doh di demêjmara yekê Nîroda yekemî alîkariyên mirovahî gêiştin Girê Spî li ser daxwaza Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî. Ev alîkarî hate pêşkêşkirin ji dezgeha xêrxwaziya Barzanî ku pêk hat ji 16 kamyonan heyş ji wan derbasî Kobanê bûn û yê din jê li Girê Spî belav bûn. Harîkarî Başûrî Kurdistana bo xelkî sivîlî Girê Spî û Kobanî li ser rastbardî Serokê Herêmîşa ew xwarinane pêk hatiye li paketek xwardin 22 kîloya 8 maddeya hemû li nav paketa kiraya her paketê dedrête xêzanek. Ewî dîka her li Girê Spî 100,000 litr mazût û li Kobanî 100,000 litr mazût. Alîkarî derbasî Rojavayê Kurdistanê bûn di dergehê sî malkara û ji 16 kamyonan jê 10 sotemenî bûn ji bo xetasên avê motorên elektrîkê û 6 ji wan xarim û ku 6,000 karton têda hebû. Di her kartonekî de 8 cûreyên xarinê têde bû. 3000 kartonên xorakî bo 3000 malbatên vegeriyayî yan ku yên li vir mabûy me hazir kirîne 8 newên xwarina têda hazirin ew xwarinên heşekiyên rojane bikirtîn. Ev karton têra 10 heta 15 roja dike. İnşallah em ê hewl bidin wekû daziya Barzanî herdem alîkariyên xwe bigihînin. Alîkarî radestî komîteka alîkariyan li Girê Spî bû ji bo ku were belavkirin li ser kesên sîvîl. Ev komîta pêk tê ji kesayetên Arab û Kurd. Me lijna kavakiriye tabî neş Kurda tenê ji pêkatî Ereb jî hene me lijnakê hevbeş avakiriye ji bo wê em ê mal bi mal belakin em ê malê xwe tam ew bikin û mal bi mal em ê her malekî gûrî wê em ê belakin. Hêjayê gotinê ye ku di bûyera Kobanê de û Tanoha tenê dezgehên Kurdistanî çi li Bakurê Kurdistanê û çi li Başûr alîkariyan pêşkêş dike lê rêkberiya Sûrî û rêxistinên cîhanî tu alîkariyên li pêş çav pêşkêş nekirine. Dezgeha xêrxwaziya Barzanî wekû bi erkê xwerabû di hindirê bûyera Kobanê de û alîkarî gîhandin kesên sîvîl li wê deverê va îro bi erkê xwe radibe û yekemî alîkarî digihîne Girê Spî. Welat Bekir Orient News Girê Spî. Sekreterê giştî ya Netewnek bûyî Ban Ki-moon bang li desteya ewlahiya navdewletî kir ku karê bikin ku işkenceyên li dijî mafê mirovan li Sûriyê birawestînin. Her wisa Ban Ki-moon di raporeke xwe de ragihand ku eger desteya ewlahiya navdewletî derbarî işkenceyên ku li Sûriyê çê dibin kar neke, dê rewşa sivîlan roj bi roj bêhtir zor bibe. Li aliyekî dinê derbarê rewşa meydanî li Sûriyê li Helebê leşgerên rejîmê bêhtirî 5 welatiyên sivîl li ser rêbenda Ramûsa bi darva vekirin û firokeyên rejîmê bajarê Der'a bi heftî bermîlên teqîner armanc kirin. Di rapora bê de agahiyên bêtir em temaşa bikin. Li Helebê hinjêderên taybet ji Ajansa Şaba Prês re ragihandin got hêzên rejîmê di hefteya borî de bêhtirî 5 welatiyên sivîl got piraniya wan jin û zarok bûn li ser rêbenda Ramûsê bi darve kirin.
هەروەسا لە گۆری هەند کەسێن گۆژە دەستی ڕێژیمێ ڕزگار بوونا گۆهێزین ڕێژیمێ گەلک سڤیل لەسەر vê rêbendê ئێشکەنجە dikirin û piştre ew bi çekan gulebaran dikirin. Tê zanîn got di dema borî de leşkerên rejîmê komkujiyek li ser vê rêbendê di heqê sivîlan de bêk anîn. Li aliyekê din li Dereyê hin jê derên meydanî ragihandin. Godê demjimêrên borî de firokên rejîmê taxên bajêr bi heftê bermîlên teqîner topbaran kirin. Her wisa hin çalakvanan dane diyar kirin. Got li gundewarê Dereyê, bajar û bajarokên ya Dûdê, Tefes, Newa û Neîmiyê jî rastî topbarana firokên rejîmê hatin û di encamê de hejmarek ji sivîlan jiyana xwe ji dest dan û gelek malên wan hatin wêran kirin. Li gundewarê Şamê li navçeya Qelemon a Rojhilat, çeteyên rêxistina Daişê êrişeke berfireh li dijî xalên artêşa Îslam a got bi ser artêşa azad ve li navendên Betra û Cebel kirin. Her wisa artêşa Îslamî ragihand, got hêzên wê bersiva van êrîşan dan û di encamê de bêhtirî pêncî çetî hatin kuştin û hate zanîn got artêşa Îslam çeteyên Daişê ji vê navçeyê bi tevahî derxistin. Li benda me bi navbereke biçûk li we vegerin. Diriya hemî alavên ragihandinê de em bi were ne. Her nûçeyek gelek şiroveyan dide. Eger te bixwaze nas bike şildora te çê dibe? Gulalyanî Orient News bajarê Girkêlekê. Sadûn Sîn Orient News Dirbêsiyê. Sîpan Derkiş bi Orient News Swêsra. Şêrwan Melebrahîm Orient News Hewlêr. Ciwanil Kurdî Orient News Amûdê. محيدين عيسو اورينت نيوز فيينا. اكرم صالح اورينت نيوز حسكي. Ciwan İbeş Orient News Afrin. إمال كرد أورينت نيوز قامشلو. ماكسيم العيسى اورينت نيوز برلين. ولاد بكر اورينت نيوز جميدانا آزادي لباجاري كوباني. بولتنا كردی د اورینت نیوز ده یک و بیستیه نوک یک و دیتیه. بهتری صد چتین داعش در باسی کوبانی دبن و دو تقینان پیکتینن و کشتی و بریندار دهان و شر کولانان گرده بر. چتین داعش مالباتین کرد لرقای بنچاف دکه و لحسکه لآلیه کی شر و لآلیه کی دن کش بری. امریکا پیشوازی لپیشوچونن یا پگه دکه و رادگهینه که یا پگه حوال بنداوی لسر زمینه. لا قامش لو ببنايا سالفجرا جبجي كرنا بروجي زنارة عربي جالية ريجيما بعث والسر لكردان لهريما جزيرة دا بارتيا كتيا كرد لسوريا مانغرتنك لتاخا ميسنون درخست. پیش وی مانگرتنک و تیدا سلوگان هاتن هلدان سمینارک لسر پروژه زنار عربی جالیه سرکرده کتی حسن صالح بریوچو. صالح ده سمینار خدا لسر دیروکا و پروژه راوستیه و امجه بو هولدان تفگر سیاسی یا کرد دوی دمه دا کرد دا کو لهمبری و پروژه کو رژیم بعث به دار زوره پیک آنی راوسته. ده داویه سمینار خدا صالح تکز لسر ویا که کرد کو انا کسه درکفتن خواه تبلیبون خدا لکوالسیون سوری یا رکبر امضا کریه لسر راکرنا همو کریار نروا در حق کردان.
هر سال د ماه رمضان دا ولاتی راستی بهابونه تنج بر گلک سدمان ل بهابونه کو ایسال چی بویا د بازارندا درباری روشا بازار قامشلو او و بهابونه نوشگیهان مجان و شاکر اورا پرسین جمر آماده کرم تماشا بکن. هر سال د هی واروجی د بهابون بگشتی دیارده یک بربچاوا لی ای سال بهابون شینکایی گوشت و مادین خوارنی د به سدمه کسرکاش گازنین ولاتیان را د واروجین کو نرخ دلار بلند بویا به 100 لیره بهتر ج سالا چوی گلو ولاتین قامشلو روشا بازارین خوا او به بهابونه چاوا دبینن خضره بهایی بخوده فیکی بهایی جمنایم بکرن شفقیرار زحمت گوشت بهایی نیوی جارام خوانا خوچید کن به گزیدی قوت عالمیه دی بس ریسر متکلفه ما برهب قصر واد كلفه كيلو بعجانا شو بتصلوا بينجي ورقي انا بحفتي بيج ورقايه يعني ري وفري ولا بو كانسان كي عامل رجع ما حفظوا بينجي ورقي حردو كيسكيب مر انا بعجان وخيار وبتشك مواد دني بحزارو بيستو رقم داني وزهرم ازدرو دجي حقيفات شادر ناخي يعني يكي فقير بين كاري گوش بخوي نابي سي هيوا 4 هيوا 5 هيوا حتى بابو جارا کی گوشت خوين يگو پريوا نبي ويجو فري وهاب دولاري وهاب كان هرو گوش بخون بشكي خضره باش بوي بس ايه فقير يعني بشكي ماديا وتعبان بالنكار بكر بس باش وضع باش تشكي يعني ارزان تنه مواد مثلا شكر وشاي اقر صابون اقر مواد بعجان بشكي انا ارزان من بري 4 روجا بدسدو بنجي ورقي ما كيلو بعجان 500 ورقي مكرينه ما كاولوي بطاط بدسدو ورقي بصدو بنجي ورقي بو يروح حفص ورقي حيز ورقي گوشت كاتشلو بوي اصل بيبه كالوريم بعد شغلم يوم تيرام ناكه كا عائلات دوم دي كيلوا شكر بوي بدست ورقي كيلوا شاي بوي بده حزاره سوجة تجار هي تجار كانت كيلوا بعجانا بين 25 ورقه وذكر صدو بينجي ورقه قلبي ملتي سيارات خوتاني روكه دبيتي روجا دبي والله ريقرتيه لو گوشت 800 ورقه بو انا بده حزار چيبو وحمو گوشتي ما حمو تهريب دره كردستاني عراقي دره برا تموينا مراقبيه في تشتيبكي ام قبولنا كن عالم فقيرين ملتي ما فقير بوارتني عالم قشك شردين دركتني جدرفه بعض سلامتي اختيار ما زي بربم نما مرد عايشه جناب بابا هواك مر بكن وتشكي بكن وعم بكرن وان تجاره بيتمام بملت ولدكن دماکو خوستن لسر تشتکی فرد با نورمالا کو او تشت بها ببا لی سال دباری وی بهابونا کو چه بوید بازارین قامشلو ده ریجه یک جوالاتیان دبینن گو پاوان کرن آن گو احتکارا بازرگانان سدما سرکه جوی بهابونه را جانو شاکر اورینت نیوز قامشلو هیوا رمضان لگل بهابون و کیمبونا پیداوین جیانه لتوی باجارن کردی به زحمتی در بست بر درباره روش آبوری دمها روژی دنو چگیهان مل حسک همان جزیری اورا پرجمر آماده کرم تماشا هاتنا مهاروجیه لسر خلکن باجار حسکه لگل روش آبوری آخراب گلک آلوزی بخورا آنی به تایبت مجار زحمتی ابدس خستنا پیدوین جیانه دما گو آلابین خوارنه به بوهایی لبازاران تین فروتن دبس دم گو پیک آنینا ارکیروژیه لباگل کسان نه جیب جی کرن اسعار بهانه خضره بهایی فیکی بهایی کس نکاره بکره خاصه پشتی بی حصاره هنگی ایرو درو ریبا بو یبچی خضره ذاکتی بس او نه نطاق کی ارزان بو نه دیس بهایی تبین سر مثلا مواطن نكاري بيروجيا هناك بقدينه كسواء آلية خضرة آلية فكيدة وسواء آلية فروجة يعني فروج إلو كيلو حفصد 25 ورقاية مواد قلقي بهابونه خضرة بهاية ام خوازن کو بچکی ارزانی چبی مجارا گو بهتر باندورا خو لسر جیانا ولاتیان دکه بهابونا پیدوین جیانه لیلگور نرینا فروشکاران سدما بهابونه گریدای کیسبازیا بازرگانایا او به بهانه قدکرنا ریم بازرگانیه توای آلاوین خوارنه بنرخیم بها لبازاران تیم فروتن روجي يعني تشتك جار زيادات بسهولة 15 ورقة سريع كيلو وخضرة عرض وطلبة خضرة والله ما بين روكي وروكي 6 ورقة ذاك الدوبير يعني هبه ويسد ورقة ذاك تنب ويسد ورقة تجار احتكاري بكم يبدأ دروكي روجا بري وين بسد ونوتي كريم دوب سدي كري نوت ورقة سريع كيلو دروكي إذا الله وكيله يعني احتكار بنرجع خضرة تند جديد بس سر ميزين يقدر ما تدخل بالتجار
مها روژیه دگر مهاوینه ده ده با آلوزی درباس با جبلی بهابونا آلاوین خوارنه که امبونا آو و الیکتریک جی لدم جمیرن دریج جه آستنگیه جه کسیم بروجیره دروجه ده اسعار بهانه وملت وكيم ام كيم افن وكيماني دافيد هي وكي بساعتها افو كهرباء قطبونه وديس هاجي دولو بشكي باش ملت ما كرد روجا خود گرن روشا آبوری لباجار حسکه پر باندورا خواه لسر جیانا ولاتیان دکه نمازه ده مهاروجیه ده دما گو پیدوین جیانه بزحمتی تیم بدست خستن همان جزیری اورینت نیوز حسکه ده داویه بولتان مده دوباره کرنه سرنوچه بهتری صد چتین داعش درباسی کوبان دبن و دو تقینان پیکتینن و کشتی و بریندار به دهانن و شر کولانن گرد به چتین داعش مالباتین کرد لرقای بنچاف دکه و لحسکه لآلیکی شر و لآلیکی دن کشبری امریکا پیشوازی لپیشوچونین یپگه دکه و رادگینه که یپگه حوالبند آویه لسر زمینه بولتانا مال برگشت داوی حتی بولتانا صبح هر شد بختوار